جی برنامه کوچکچرا چاق و دمی و باش تماشاوان هیجا ام به برنامه کیدن کوچکچرا پیش بری ونم. د برنامه خو به هفته دا امی دیسا لسر هرما سرحده قهرمانین هرما سرحده سرهلدانین لهرما سرحده هروها کمکوجی پیکاتی و راپرینین دچین سرحده دا امی بحثا ایلو عشیرین هرما سرحده بحثا کارکترین کشبو جواکی جان خو فدا کرین بکن تماشامان هیجا هرما سرحده هرما کی کردستان دا کو بدهان کمکوجی جیان کرین و بدهان دولتا داگرکر یا ترک فرمان لوی هرمی پیک آنین لهرما سرحده جواکا ازیدی کو هموچک جه قطبوی و بر به ارمنستان سوویت و چوی امی هنکی بحثا وان ازیدی و سرپیهات یا وان و جواکا کرد زحمتین کو جیانا گو زحمتی گو جیان کرین امی بحث بکن ده خلق خوی در بازبوی جدا ما هرما سرحدی کربو مجار امی ایرو دیسا لسروان قهرمانا بر فرحتر هنکی کاربن به میوان خوی کل جمع رونشتی کوی بخوجی جنیز و چویا هرمی و لسروان قهرمانی هرمی پرتوک نویسیا قاسی 6 ماه لهرمی گری آیا لیکولین کریا و لیکولین انخوا چاپ کریا پرتوک در خسیام لسر پرتوک نوی چاپکانی نوی ام ایرو بسکنن دما کم اف برنامه چاپ کری دا جواکا ازیدی میر خوندا کر میر تعسیم مخابن قدیم کو هست چو سر دلوانیا خوده دوی دری دا دوی برنامه دا بریا وی برنامه ام خوازن سرساخیش بو همون جواکا خوی ازیدی گلی کرد هموی خوازن تایبتیش بو مالباتاوی هروها دوی هفته کم اف برنامه چه کری دا جواکا کرد میره بلوله اکیته جموجی وندا کر ام بجناخوال لبر ویجی طوینن ویجی ببیرتینن سرساخی جه هموم اندام مالبات حسکرین وی دخوازن و هروها جه اندام تف چاندو هنرمندین ازیدی کو نیزوا حوالی وی بون سرساخی بوانج دخوازن بله تماشان هجال جمال استودیو ماموستا نویسکال کولینر شمدین چولمرگی آماده ماموست بخیر هاتی خود رو به اجی دبیجم سریدا از بای و اوج بای خبرکار چرا تیوی از سرکفتن خوازم و از بای و اجوارا تشکر دکم بری که دست با خفتن آخکن اج بای که میر تحسین چو سردلوانیا خو از یزدان مزن جرا بخشندن دخوازم و سری مالبات و سری گلی کرد سری ازدی گلی می برای می که اولا ازدیه از دبیجم ساخته و خدا ام بیجن صبری بدن بیداجی هر وکی که واجی گو اگه تجمع گرچه براستی جی مرف که هنرمند کی گرک هجابو ده سازبندیه دا شبروی از بوی اگه تجمع و حسکریه وی سرساغیت خوزم و بجم جیوان بهشت به تو سر جواهاتی ماموستا ما دو خلقی خوی در بسپری به ماموستا معروف خوشی دنگ بیشه که هرما سرحده یا ما هنکیب آوای سترامبیجی و چیروکی و دستانی ما بحثا قهرمان هرمی کربو هون بخوشی چون هرمی گران دمک درج هون هرمی گران و نه پرتوک جین درباره دن نویسیا ام پرسقوی که هم درباره خالد بگه حسنی در کار به بحثا بیوگرافیا وی که کاری چاوی بده ناس کرد بله براسی چما السر خالد بگه حسنی سکن مستخوزم وی بیشم ام ده بلگنامه انگلیزان دا بلگنامه که ام ده دست ده هنه ام ده بینم که 5 کسی دامزرانه ره
رخصنا آزادی هنه جوان هر پنجه یک جیجی خالد بگه حسنیه خالد بگه حسنی یه لیل سروی تدلی کلی نهات بکرن اجی مگو گلو خالد بگه حسنی کیه چیه چکریه اجی لسروی کتم لو لیکولینا لیل جمن از بیجم نویوی حواله منه کو ما بعدرا üniversite خواندیه وی طب خواند من اکونومی خواند من نظام بکو نویت خالد بگه حسنیه مروجه که تلفنی که مگو دکتر مگو از خوازم سر خالد بگ تشتکی بکم از یه بکره باخو ایگو وره ازی مجی لیخص از چوم هرما حسنه خالد بگه حسنی بخو جه مالباتا تورن حسنایه باویجی دما بیجم کو آلای حمیدی خاطر دامزراندن ده هربا وان دا پنج آلای هنه پنج آلای حمیدی هنه باویجی سروکاتی وان کریه لی پیشتی شر جهانی yani despeka şerri cihanı da her penç alaya dikin yek o Halid Bege Hasenici dibe seroki var. Ha Halid Bege Haseni hem de mi Kor Hüseyin Paşa'ya hem de mi Halid Bege Cibriye hem de mi Abdülmecid Bege Sipkiye hem de mi Hacı Musa Bege Khuyetiye az bir bejim کو عبدالمجید بگه خیرش عبدالمجید بگه سیبکی حاجی موسی بگه خودتی جی کار حسین پاشا جی خالد بگه حسنی خالد بگه جبری و یوسف سیاه bana 5 دامزرانه رسرکی تفگر آزادینه ما مصطفى تفگر آزادی بله چما گرینگی به هات دیتن کو وره دامزراندن الگورچ افغانی کو تین په ددن درت کمن پیش دولتا پشتی بریارا لوزانه کومارا دولتا ترکی تی آوا کرن و دوی درېدا صدام اوا کو کرد انکار تین دیتن کردات نه حساب کن بلکې کار به برفره او صدام کو کرد تنه هاتن دیتن و کرد هاتن قضا کرن شبون راستی انا فلسفه دولت عثمانی و فلسفه کمرا ترکیه دا تشتکی اوکیه علمیه دبیجن عسکریه و ملکیه عسکریه بخو yani leşkeri tişte leşkeri avane haneci teşkilat-ı mahsusa her tişt plan kiriye yani İro istihbarata Türkiye'm dövecin ya döve demeden nave teşkilat-ı mahsusaya ve bu yere de em biyad binem pişti lozane nine beri lozaneci beri sevreci evdan her penç kesi ku edebejim o havali wan hişyarın her vaki malbata Mehmet Bedir Khaniya her vaki malbata Cemil Paşa her vaki malbata membejin Seyfeddin Beke Zırki avancı hişyarın dehla Kurditiye da ki wana ne ne teri herima serhadi tedid heman demeda herima bariyeji yani bariye dvejin herima bota herima amedi herima dvedaji tişteye حتى بقي الرجلات ما مستودمات سمكوا غايشكا كيا بقي مع مش مع برزنجي تف دوي دميدا از دوي بيجم ام فياد بينن ام تشوا كردا دخم بن باندورا ام تشوا كردا بخورا دخم نبا تكوشينا ولاتي خو جبيل بكن ولاتي خو آزاد کنه اوج boy خود به ولات آزاد کنه نه کمارا ترکیه لی امی کمارا ترکیه لی امی تشتکی ندومان دی سری دا از ویا بیجم سری دا ویا هیه
Planı devleta Türk seri 1919 da hatta de Kongre Erzurum'da jî dîsa ev biryar planê wanê pişt mêjiye. Lê çi kirine têkilî bewkê de danîne. Têkilî bi em bêjin seroka eşîra ra danîne, bi axa ra danîne, bi şêxa ra danîne, wisa bi wan ra ew kirine heta Mustafa Kemal biye heva bûye destbirakê hinka. Erê mamosta ji xwe di kongreya li Erzurumê tê kirin da naçin wê derê. Red dikin lê em ên hagavek di werin wê derê lê avakirina rêxistina azadî sedemê ku ava kirin xwestin çi bikin, çi bidin civakê hinekî wê de dikar bê vekî. Serê da em bêjin di 21 da ev makezagonek çêkirin yani Kürt. Di wê da yani em bêjin mesela nijadperestiya Türk pir zêde nanîne ziman. Yek jî ew e. Eva didiya yani em Kurda em ê bi hevdora vî tiştî deynin. Di nameyê Kemal Paşa da jî ev hene. Eva siya em ê rêxistinê herêmî xurt bikin lê li gorî xwe. Ne li gorî bikî. Mesela îro jî Recep Tayyip Erdoğan çi dibêje? Dibêje Kurdê rêxistin kirî neyarê min e. Kurdê rêxistin kirî neyarê min e. Ji ber wê çi dike wê çaxê ew mutegalîbeya wê demê em bêjin. Seroka eşîr, serokoz û însanê ku rûspî û alim û zana tamamê bertaraf dikin. Mamosta serokatiya rêxistina azadî dan Xalid Begê Cibrî. Belê. Hinekî dikar bê kurtasî besa biyografiya wî bike, karakterê wî bike û çima sedem çibûn ku berpirsyarî serokatî dan Xalid Beg. Xalid Beg di wê demê da em bêjin ji xwe ew muwazzef e yani di eskeriyê de muwazzef e. Bi Mîralayê li wê derê û wekîlê artêşa fermandarê artêşa Erzurumê nehemîne. Di wê de em biya dibînin û merivekî Kurd e bîro baweriyê Kurdayetê pêra heye. Têkiliyê wî Yusuf Ziya hene. Têkiliyê wî wan kesê ku min navê wan gotin ê din hene. Em di wê de dibînin ku Xalid Begê Hesenî berî wê bêjim di dema Sewrê da, di dema konferansa Parîsê da jî û Londrayê jî dema ku Şerîf Paşa çel ser navê Kurda ew li ser navê Kurda dixwaze pirsgirêka Kurd û Kurdistanê bîne ziman ev waliyê Bilîsê û ê wanê heman demê de serleşkerin jî ewana civîna çê dikin. Civîna çê dikin çi li dijî Şerîf Paşa derin. Şerîf Paşa xaîn e. Şerîf Paşa ne ji bo Kurdistanê ew nake Kurda temsîl nake lê di vê civînê da dîsa Xalid Begê Cibrî naçe. Hacı Musa Beg heye, Xalid Begê Hesenî heye, Kor Hüseyin Paşa heye. Wan her sî meriv jî ewan telgrafê ku parlamenta Avrupa konferansa Londra'ya konferansa Paris'e o ji Meclis-i Humayun ku dibêjin Meclisa Osmanî ra dişînin evana wan telgrama imza nakin. Telgrama imza nakin çünkü ew bi wan dizanin ku vanê hanê ticarî naxwazin mafê gelê Kurd ew naxwazin ku ew bi dest bixin. Ji ber wê yekê evana hanê ji zû da wê amadekariya xwe dikin. Ew amadekarî jî di 1923 piştî ku ew 23 da ku Komara Türkiye tê ava kirin,
و او کمار قانونا خوا بنگهین دردخه قانونا بنگهین دا تم مافکی کرده قبول ناکه و چقام مال مزنه کرده هبن تمام تصفیت که جبر ویه که وانه هانه اندی دبیجن که ام نکارم به ترکارا به وی آوایی بجین ام کردستان اک سر بخواه آوا بکن به وی آرمانجی اواناتن برهبدو و ام بیجن رخصنا آزادی که هنک پارتی دبن هنک رخصتن دبن هنک تفگر دبیجن مامۆستا ئەو گۆتارە گۆت 29 جۆت مەهێ ساڵە 23یاندا لە لۆزانê ئیسمەتونی خۆوەک بەردەفکی کووردا دێ نیشاندان ڕاستە ڕاستە ئەو بتەنە نینە ئەو پرینچی سادە هەیە چەند یەک parlamenteri Erganiye, yek parlamenteri severek yek Ahmediye, avane hani bxurad be, le avane hani yek şu vak seri serok şandaydı be, naxaşım naçevediri, evet diyor dibejin na problem nava ma Türkada tne, ve İsmet bxoçi dibeje ez hem nuneri Türkama hem nuneri Kurdamet beji. Ve meselede. Le enbiya dibinin. Pişti ku ev tiş aşkere dibe, niyeta devleta Türk aşkere dibe, oraya nicat perestiye o kabul dikin, ve çakı Kürdi med kevin nav tevgara. Ve demet biryar têgirtin komara rêxistina azadî tê damezrandin divê kongreyê de du xalê girîng tên girtin ew her du xal çi nak divê kongreyê de dibêjin ku em ê di demekî nêz da di tamamê Kurdistanê de em ê bi hevdûra serhildanê çekin ku Kurdistanê xwe azad bikin. Ji ber wê yekê jî ew bi bela ku Xalit Begê Hesenî jî Xalit Begê Cibrî jî efserê divê demê de efserê artêşa Tirkin jî ew bi dek û dolabê wan baş zanin. Dek û dolabê dewleta Türk baş zanin. Ji ber van dek û dolaba jî ew tiştê xwe bi şifreyan yani ev ragihandinê xwe bi şifreyan çê dikin. Çima di kongreyê de beşdarî herî girîng Nemir Şêx Seîdê Pîran tê dîtin. Ez ê wê bêjim. Kirim. Divê de hinek beg axa û giregirê Kurda li hevdû nakin. Lê Şêx Seîdê Kal jî ew merivkî welatperwer e. Yani wî şêxîtî em bêjin weka şêxî klasik şêxîtî nekiriye, ew ticaretê meşgûl e, ew bi keda xwe meşgûl e, bi keda xwe ew vîkarî dike û di nav Kurda da jî gelek bandorka wî ya gelek mezin heye. Ew di kongra yekemîn da rola herî girîng digre. Ku van insana bine berhevdû ji ber wê hinek qerara çike. Yani rola herî girîng ew e. Di hinek çavkaniya da dibêjin ku Şêx Seîd bi xwe jî damezranerê Partiya Azadiye di hinek çavkaniya da jî dibêjin na Şêx Seîd di kongra yekemîn da beşdar bîye. Şêx Seîd bi xwe zavayê Xalit Begê Cibrîyê jî jineka wî jî xwişka Xalit Begê Cibrîyê. Yek êdî jî ew Binbaşi Qasım, ew jî pismamê Xalit Begê Cibrîyê ew bi teşkilat-ı mehsuslar axibe dixebite. Yani baxşînin ew ku wî neviyê wî dibêjin tiştekî wisa tune ama di çavkaniya da em dibînin ku eviya Qasım heta di kongra Erzurumê da daxî dibêjin çiye bûrayê xwe û pismamê xwe Xalit Beg şikayet kiriye. Hatta nava xelkê da dibêjin
نزانم کمال پاشا هات و جناوی دستی خود درش کرد و خالد بک دستی خود درش نکرد او تشتکی وسطنه. آره مامۆستا بریارە یەکەمین سەرهێڵدانە گشتیە سەرهێڵدانە گشتی لە هەموو کوردستانê لە هەموو کوردستانê bi hev dixwe. خۆ çawa belakirin biryara دوێمین alîkariya biyanî ji derve ew alîkariya biyanî derve taybetî ji bo kujan biyaniye bo kuşan dewletê dostingî ki bûn lê ez viya bêjim yani pirê çavkaniyê Türka dibêjim ku İngilîzara têkiliya wan heye İngilîzara têkiliya wan tinîne ama ji ber peymana Sykes-Picot tê dibêjin erê به انگلیس یعنی به روسا آخوینه به انگلیس را آخوینه به اوکراین آخوینه دبلی او جه او که جوه به پیمان نو روس و انگلیس جه هایدارن ساکسپیکوتی جبروی جه پر پشتا خوبان جه گره نادن پشتا خوبان گره نادن چتکن سری اول دا ام بیشن رخصتون yok çetkin. Mesela navende da Halit Begi Cibriye, Seroke Partiye, bejin de heri ciye girin de velatê wî da Halit Begi Cibriye ku ew gimgimê da aşîra gimgimê da ew tirad be Halit Begi Hesenî dike berpirsiyarê gimgimê. Lê Hêla Heydera خالد بێکی حەسەنی تابنها ئەو کرا سوڵم من دوێ دەرێدا ژمژارێت دوور نەکەم لێت پرسێکی چووک تێکیلیاویش بەر حەسەنیە بماڵە وسفێ سەیدۆرە تشتێک تێکیلی کوی تەلێک ئەو کریا هەیە گەلۆ ئەو مەزنێوانن شەش باوێ ئەوکێ حەسەنە هەنێ شەش باوێ حەسەنە هەنێ جوان باوا یەک تۆڕنن بەگێوانن پێنج باوێ دن ئەو malbatê cuda cuda ne bûne yani di nav Hesena da em bêjin bera herî mezin Seyidîne mala usfê Seydo em dibêjin ya Seyidîne ama nav Hesena da gelek qehreman ji serhedê derketin tu bînê Silêmanê Ehmed derketiya Ferzendê derketiya belê Silêmanê Ehmed û Halit Bek pisma min hep pismamê hevin pismamê hebdûne wê çaxê jî Halit Bek di rutba binbaşîtiyê de yani serleşkere Halit Bek jî Süleyman Ehmed jî rutba binbaşîtiyê de ye em bêjin kurî Ferzendê ye ew heye yani evanê hanê bi Halit Bek rane yani di Hêla Hesena da tamam ji xura Halit Bek Hesenî mezin qebûl kirine و او بو ویرا لویانه د وی پرسکریکی دا مامۆستا تەغەلەتە بشێکرد سترانە ما حاضرە هەر چ قاسم بەسا قەهرەمانن هەرێمێ دکن ئەم بەسا سەرهێڵدانە دکن هەمان دەمێ بە ئەوەیە دەنگبێژی ژی سەرحەد خودی ئیدۆلێکی گەلێکی مەزن عەفداڵی زەینکەیە ji bo bîranîna Evdalê Zeynekê li şengalê stranek li ser wî tê gotin em bi hev û dira ew kin temaşa min hêja niha li şengalê strana ku li ser Evdalê Zeynekê tête gotin em hev û dira guhdar bikin. فلقى مالات النوابات شمانكات المواقع خورتانيا مارا خوشم مباركي من أبا فقير يا مالك شودي الباب مداني مال داني أشباب مباركي قيزان وبوكا بري خل مكير رادري خل مساركي من فلك مالات النوابات بالمام اسمي تدلي ما كشكان بوكا تمام المسار كل هيدا يا عبدال يا عبدال زينما ناش ما مدل ويباني او دنگت
تابو تكلقات المجتمعاتي كدولة تركا السلسلة عبدال بقى زينك ولا خورتار دوز ما تفلاني من خير خواسك يا عبدال من عشرة مالا بابا مدنما من جارب جبري عبدال بقى زينك ولا خورتار قرتين من تابين السلمان قريش عبد القادر الجيلاني دياري ياري عبدال دياري ياري عبدال زيد ما دياري ياري عبدال زيد ملو تو هباني من ناس عبدان بعبدان زينب هباني منهم قوس براني نفاقة وجاغي من عزم اسكلا شوفي قزامة باب خديس قولان نفا ديواني مياري عبدال دياري ياري عبدال زين ما دياري يار عبدال زين ملو عبدالله من قابا مراده تدود كذا ابخل يا سلمى بامي باغشنا بالمرة ماش كاد كم نرزا ما نفسري سروري تمام بجنگل عبدال بقى زينه قلا خورتا قردين من بري ودابنا سر دكتور شار كسا هاي بري ديرانو هاي بري ديرانو هاي بري ديرانو بله تماشاوان هجام مسترانا كل شنغال تيغوتن جدوي شيخ چيلي علي و تحسين غدر ما گوهدار کر ام سلاوی خلوان کن ماموستا ماستران گوهدار کر بریا وسترانا لسر عبدال زینتی گوتن ام سلاوی خوارو حال حمود دنگ بیج سر حد جید کن وان جرول گر یسر ملی خوا و اف ناوین وان قهرمانا هنینا حتی ایرو بله کرتاسی سر عبدال زینت خواسته تشتک بیش سر عبدال زینت زیاد بیجم یعنی دنگ بیجمه که دبن وان قداخه ظلم و زور دستیه دا دنگ زمانه کردی ایکو آنی نه حتی ویدمی یک شی اولا ازدیتیه اوا دوتیا اردنگاریا کردستانیه اردنگاریا کردستانی گلک زنگینه کو دولمندی اردنگاریا ده هیلا راه کادا ده هیلا آجالا دا ده هیلا کدا کو جرب که وان هنه جره جدا هنه ام بیجن اواسسیا دنگبیجیه لی ام دنگبیجیه یعنی ام ویاد کارم بیجن دنگبیجیا عبدال زینیکیه بتنی دنگبیجی نینه دنگبیجی عبدال زینیکیه دا فلسفه هیه ام بیجن سوسیولوژی هیه دنگبیجی عبدال زینیکیه دا دیروکا کردستانی هیه فیلوزوفی هیه دنگبیجی عبدال زینیکیه دا یعنی یکی وساد ریزه دا نینه که ام دبینن ام حیانی پاشیدو که دستمه دا چافکانیه دتنن یعنی ام چقاب باش داشتن ام دویجن شاه دنگبیج عبدال زینیکی عبدال زینیکی چوا کو احمد خانه دهران ویسکی دا ملای جزیری فخیت دیرا
ام بیجن او gelek dince gelek ام بیجن انسان ما و روشنبیر ما و زانست ما نویسکی جاو کربن لی دهیلا دفکی دا جه رول عبدال زینی که لسر دیروکا کردستانه و لسر زمان کردی gelek mühime gerek merib bevi ali min rxine neko ev kelam got dehela strane de ambiyad binen mesela Avrupa peşta berne İtalya'da da hela müzikte peşta berne de ben arya em le dengbejiye Kürdistan'e dinherin tamam aryane çünkü yek kes devi yek kesi ne bece bedevi dikesa seykesa çarkesa دبیجن لحدود تفرینن هر وکی کو ستران داجو سابو شیخو aynı lehvet gerine لحدود و گراندن یعنی جبروی ام دا جا عبدال زینی که را براستی لجبونی چاندا کرد و کردستانه ام دیندارن گره ام ویرو متا کو ام ددن خانه و ملای جزیری و فقیه ایران و ام بیجن کوی و او گلک مغزن می دهلا ویجه دهنه گرم همان گرینگیه جی بدن عبدال زین کی اسکارم لسر عبدال زین کی وی پیش ما مستعم بردوام بکن مجارا خوا هر دو خالتین گرتن نوری ایسان پاشا و حوالین خوا یا خوا پیکتینن بیا بیش سرهلدان خو پیک دینن لی گلو چما و سرهلدان لی جهدن پیک نهاتن سدم چوبون براستی انا چافکانی بیاد بیشم پشتی کو پارتیا آزادی تفگر آزادی ته دامزراندن وانا mesajı خو به تلغرافا به شifre چین برای یوسف زیا de postakhana blisedeye postakhana blised ser telgraf اوی خلط شifre dike ku خلط şifre dike daha beri İhsan Nuri ev derten çiya o ala Kürdistan'ı vedikin peyda kutbinin xalate o kabriyar digrin dibejin ve zurabun jiberwi herçi embejin leşkeri xudşinin o eko serekenem mecbur derbasi hela başvurdu ben. Yani mesela İhsan Nuri Paşa ku lehela embejin botav çole mergeli ve beyt şebabı ku o dert ke beseriye usane. Pişti ve mesele seri avul Yusuf Ziyad tegertin. Yusuf Ziyad mala Halid Begi Cibri da tegertin. İşxal ser girtna Halid Begi Cibri u Yusuf Ziyad tukare çawab ke yani girtna wan hatani hawldanin ku hatin jbo azad kirna wan rizgar kirna wan. Beli, etbiya bejim. Seri avul Yusuf Ziyad Erzurum'a digrin. Erzurum'a digrin ve bedezitinin bilisi. Beyveda baxapandın Halid Begi Cibri dertxin. Digrin. Baxapandın jibha dibin kulla aşk aleyhaya qazaki ki ve deri de arteşe da hani nelereye çebune o serok erkan arteşe te vazifedar krit ya her ve problem ve bini dibece ka emir dibece emir تريدا أو بيجمع أمر فينا وفانا تشن حسن قال الوادري أمري قرتنا خالد بقى جبريتي دخينا وخالد بقى جبري الوادري دردستكن خالد بقى جبري قابا دردستكن هناك شافكاني دبيجن دبين كبرزانين دسر هريما كور حسين باشا دا درباس كرنا كور حسين باشا أو قابا دست بابي جوي أبانا بالبدر بردن وهرن ويشاخي اتفاقا كردا خرا نبيه دبيجن كو قوا دست ناويتوي هم بزانه بن كو اتفاقا كردا خرابيه او مثلا چل زيرا هي او مثلا چل زيرا دا جي ام بيجن برازي خالد بقى جبري دكتور محمد امين سفر ابياد دبيجا كنت تشتكي وساتنا ليه الناف قال دا مثلا چل زيرا هي مثلا چل زيرا هي
Mesela çıl zira evet dibecek cumhuriyet çıl zira xarış pişine. Yani çıl suvari pişine müjdesi vana xalas ki. Kor Hüseyin Paşa naşine beçak. Naşine. Dve de Halit Begi Hasenici Luvaneye bu vazife. Disa da yani bu vazife ki em bejim pevireki Luvaneye. O herema Cibra da herema Kor Hüseyin Paşa da naxoze ku müdahale bike. Çünkü o nabandacı ev kene yani nakokiye küçük kene. Pişti kujue hereme derbastı ve Ferzende bepey Halit Begi Cibrit kebe. Henek dibêjin ku Şemseddinê Kurê Halit Begi Hesenî bi ferzenda rahiye. Bi ferzenda rahiye. Evana pey dikebin ku wî biqe wan pêşî li wan biberin wî rizgar bikin. Henek jî dibên nav ferzende û mifreza xwe pey dikebe. Lê evana hani derbas bûne heyanî vana digihîjin deşta rehwayê Halit Begi Cibrî dibin dikin dikela bilîsê de digirin. Yani duyê da endî ew dikin ji ber wê jî ferzende ew vediger. Di wê bûyerê de Halit Begi Hesenî çi jê hat? Ew li ku bû? Halit Begi Hesenî ferzende li pey dişîne. Ew li wanê ye. Ha ew bi xwe wan dişîne. Ew bi xwe wan dişîne. Tamam. Ew bi xwe wan dişîne yani ew jê heye. Heye ew jê hat. Piştî vê bûyerê ku ew digirin gelek insan tên girtin. Hacı Musa Bek tê girtin, ew şêxê em bêjin Bedlîsê Norşînê tên girtin. Gelek insana digirin yani listekî dûr û dirêje. Yani programda merm nikare qala tevab ke. Nava wan da emrê girtina Halit Begi Hesenî jî heye. Piştî vê Halit Begi Hesenî jî heye. Emrê girtina Şeyx Saîd jî heye. Lê Qaymakamê Xunûsê mirîdê Şeyx Saîdê. Ji ber wê ban dike dibêje îfadê wî digire dibêje gotiye ku ez extiyarim heftê salî me heftê û pênc salî me ez anan nikarim berfê ye nizam çeye ez nikarim bêm ez ê peyda bêm îfadeyê xwe bidim û ji piştî ku îfadê wî distîne dibêje Şeyx Xunûsê terk bike. Şeyx Xunûsê terk bike. Halit Begi Hesenî cê xuda ye. Dîsa hêla Hesena de Şêrwan Şêxê ye. Navê gundê wî Şêrwan Şêx e. Li Şêrwan Şêxê ye. Ev mifrezekî dişîne pey Halit Begi Hesenî. Dibêje eger ku bi we ew kir bawer kir bi we re hat bînin. Nehat qet dengê xwe nekin. Ev waliyê Bedlîsê dibêje. Başnavê dîrike ew jî wextekî katibê Mustafa Kemal bûye. Ew mefreze piştî diçe piştî ku mefreze tê wê derê dibînin ku herêma Hesena temam bê şerbê ew di bin bandora Halit Begi Hesenî de ye. Qet dengê xwe nakin dibêjin ku walî gotiye bira bê qehwekî me bixwe. Halit Begi Hesenî ji wan re dibêje ez ê piştî ku berf ra ve ez ê bêm. Yani mesela berfrabûnê ji waya Nîsanê de piştî ku Halit Begi Hesenî tê girtin Şeyx Saîd dikeve şûna wî û peywira rizgarkirina Halit Begi Hesenî Cibrî didin Halit Begi Hesenî. Ama divir da waliyê Bilîsê tiştekî planekî diçê dike. Ji alîkî de ez bawerim bi gelek ruşvetkî zêde ji birayê Hacı Musa Begi Xwêtî dixwe Hacı Musa Begi Xwêtî berdide. Ew Şêxê Norşînê û Şêxê dinê berdide ê ku di wê herêmê de girtiye. Temama berdide yani settekî em bêjin çawa bêjin bendeke ji eşîra di nava Hesena û Bedlîsê de deçêkirin. Nava Hesena û Bedlîsê de deçêkirin. Çünkü çend cara jî ew dixwazin ku herin lê ji avaraş derbas nabin. Ew avaraş
Ama cemi muradı. Şaheki cemi muradı. Navadaştan bu şeyler. Nemrud ederdi. Dikişe cemi muradı. Javaraş der basnabe. Ha düve deri da, düve hane hine da اوجی دزانم که دوباره از پشتی برف را به از بیم قهوه کاوی بخوم اوجی دبینم که خالد بگه حسنی باو سر بلیسی یعنی چافخانی دبین چیه آبتی سری نگیشتی که هنگ دبیجن نابتی سری اف چافخانی جدا جدا نه لی اف تشبس قرار وان اوه که دوه دمه داجی خالد بگ zaten خالد بگه حسنی دبیجه که پر acele nekin. Yani bilez nekin. Baharı uyutuştu bikin. Baharı uyutuştu bikin. Ha, duve deme de olsa. Le duve deme de olsa Halit Bey Hasan Süleyman Ahmet destane serherime Hasan'a. Hayni çemme avaraj او سیدا جیت دانه او که جیت دانه کوپ yani جیه که حسنات ده به باندورن دستانه سرتبی گله‌جی ناتی آویتن دستانه سرتبی çünkü o کوی اولکاری دستی واندای. آره. اولکاری دستی واندای. بیوی دا کو شخصی درد کبه سر حول دچه. دستالا چنده ده درد که دست بیک شیخ؟ شیخ سعید 25 اما پشتی دار وکرنا یعنی 24 دا جه خنوس درد که به دناف برا دار وکرنا خالد بگی جبری و دست بیکرنا شیخ سعید پیران چقاس چدمه چقاس نه خالد بگی جبری روجا شبا شیخ سعید لسر پرا لسر پری تیگرتن او وشه بی دعوت کن ویوزیا یوسف زیابک حیان وچه خالد بگه جبری ساخه حیان شیخ سعید لحیاته خالد بگه جبری yani حیان شیخ سعید نکتی دست خالد بگه جبری داردان کن شواو کو شیخ سعید تیگرتن وشه بی داردان کن هما وی بترلی چلو هفت حوالی وی هدی وانتین آمده نه؟ او تین آمده او چلو هفت حوالی وی زی پیدا تین کرتن yani پرنینه اینجا جبروی کوروی شیخ علی رضا چیش برایوی هات عبدالرحمن شیخ عبدالرحمن او وقت گری لا دو کده چیه دایا؟ چیه دایا ما مستقر بهف گری بدا او عبدالرحمن شیخ عبدالرحمن برایوی شيخ عبد الرحيم شيخ عبد الرحيم ببورا لغوري هافوكا سرحدة بيجن الشيخ بيجن زراف بله بحثاوي وكاركتر كدني قال كي باش جميلة سيدا هيا بله بشيخ سعيد را او هر دو كات كار بحثاوان داناسينا وان جيبكي بله انا شخصا شخو قبا سرهلدانا شخصا بي دست بيدكه او جبهتك ام بیجن هلا حسنا دا هلا حسنا خالد بگه حسنیه شیخ عبد الله ملکایه ده هلا بنگوله ام بیجن چولکه دا شیخ شریفه ده هلا آمده دا شیخ عبد الرحیم سروک لشکری اری سروک لشکری شیخ عبد الرحیمه شیخ عبد الرحیم حیان 1936 آمده ترکناکه ادوه دا صالح بگه هینی هیه که پشتی سرهلدان دست بید که دارا هینی که ایرو جراد بین گنج دبه پایتختا ویدری دبه پایتخت شيخ شريف طابع سلع رعزيت كدست شيخ شريف ايوانا هان دارا هينه يلجي هينه حطان دياربكر دچن حيات دياربكر دچن يعني حياني عمدي دچن دور عمدي دور پیش دکن دوی دا
دوی شری دا گلک جمیل سیدا جی یک ام بیجن مرخصه کی باشه لجیه بخو او yani henek dibêjin Merve mala Cemil Paşa'ya tiştek satine ew liceye şu em bêjin nevî ez baş nas dikim nevî wî jî baş nas dikim Cemîlê Seyda Şeyh Abdurrahîm ew li xwe nadin dest ew nakevin dest Şeyh Şerîf birîndar dikeve dest Şeyh Şerîf birîndar dikeve dest ewana heman tînin pêra wan بدار كن شيء كن أو كله حفت مرف شيخ سعود وهوالي أخوة شيخ علي الرضا براي أخوة وهناك ديجي تين شيروان شيخي تبينكو سرهلدان بلشي أو درباسي إيراني دبن ها درباسبونه إيراني دا بانه هاني جلكن لی به جلالی و دیسا به حیدر را شرط کم صدر باست. ما مستا وقت ما بربداوی هات. ام نوا صحبتك خوش تبون براستی جی وقت زود در باس بو وقت ما یهش بو برنامه وقت بربداوی هات خلاص بو. لوی درزه خاطر خوب خوازم تماشاوان هجا ام لوی دری گهن داویا خلقا یکی به ما مسته خوا هجارا. دو هفته دن امی دیسا بخلقا دو درباره وان مجارده لپیشبری وبن از بجم حتی دو هفته دن امی هدی بنخدبونا وان قهرمانان و هروها سرهلدانا لعاگیری کمکوجل گلی زیلان پیک هاتی امی بما مسترا بردوام بکن حتی دو هفته دن ببین نواخیر و خوشیه دا و بخاطره و